Greetings to our viewers. I'm back again today. My name is Chantel Mangete. I welcome you to Imbeleko Podcast. Today we'll be talking about Amatshitshi. Sinesvakashi uMama Mhlophe who's going to tell us more and give us knowledge on Amatshitshi. Mama Mhlophe, we welcome you and you may introduce yourself. Ngibingelele, ngingumesi Sihlophe. Ngimenyiwe ukuba ngizobafundisa ngokuthi umbona sizokhuluma ngamatshitshi. So ngize lapha ngokuthi ke ngizobachathazela ukuthi siwenza kanjani enesibona kanjani umsebenzi wethu thina ukuthi vele sisebenza ngokuhlola amantombazana asemancane lawo angamatshitshi siwahlole siwafundise ngokuthi baziphatha kanjani nokuthi sibahlole ukuze sibabone ukuthi basaziphethe kahle yini. Laba abamatshitshi siqhubeka njalo sibafundisa nokuziphatha khona lapho. Yini amatshitshi? Ngathi nje itshitshi umuntu wesifazane ongakaze ahlangane nomuntu wesilisa. Akubalulekile ukuthi uneminyaka emingaki ngoba esikhathini samanje siqala abantwana abano 10 years. So sesiqalile ukubafundisa ngokuziphatha abamatshitshi. Sikhuphuke kanjalo. Umuntu uyahlala beyitshitshi azabe mdala abanye bako 40 45 labo nabo kusamatshitshi mawukuthi abakadibani nabantu besilisa. Yibo bonke lo besibafundisa ukuziphatha ukuthi kumele baziphathe kanjani nesiqhubeke njalo nokubahlola njalo kuba nesikhathi esisenzayo sokuthi sibahlole. Nokuthi umntwana mangabe ngene esikhathini ethombile eyintombazana kukhona abanye lokho abakubiza ngokuthi umhlonyane. Abanye abazali bayakwenza ukuthi kwenye inkathi umzali onamandla uyakwazi ukuthi umntanakhe mangabe esethombile eyintombazana mhlambe ulako 12 years amhlabele imbuzi abize amatshitshi ngoba umhlonyane awuze umhlonyane ungaselitshitshi. Masizibezwe laphana kulontombazana yena osethombile siyababiza bonke sibahlole before siya lapha siyabahlola ngoba akufanele uye lapha kumuntu lona oseyitshitshi wena ungaseselitshitshi uyodlalela inyama yakhe ehlatshwe abazali bakhe. Umuntu mangabe ethombile mhlawumbe esemncane umzali wakhe omunye ejabulela amenzele into okuthiwa umhlonyane. Umhlonyane yiwo loyo ibizwa ngokuthi umhlonyane umzali wentombazana mayizohlaba imbuzi bese kubizwa amatshitshi esigodi kuthiwa uzani nizodla inyama kabani lo osethombile wentombazana. Kodwa before siya khona lapho ukudla inyama siyababiza bonke sibahlole. Mawukuthi ubulitshitshi sakuhlola ngalelo langa kuzoyohanjwa kuwe kumhlonyane walo ntombazana hayi siyakuxosha nje. Noma bethu abazali bakho bakwazi uyitshitshi bazobona ukuthi ubuyi ukuthi awuseselitshitshi bazobuza ukuthi hayi manje wena ubuyile uyabatshela nje siya ukuthi bangixoshile bangibambile ukuthi angiseselitshitshi ngoba mangesilitshitshi awuvumelekile ukuthi uhambe uyohlangana namanye amatshitshi mawungaseselitshitshi. So amatshitshi liwafundisa kanjani ukuthi aziphathe kahle? Amatshitshi kuba nesikhathi la ebizwa khona siyababiza siwafundise ukuyiphatha siwatshela ukuthi akumele bahlangane nabantu besilisa bengakagani. Akufanele bajwayelane nje nokulokhu bedlala nabafana ikakhulukazi intombazana mayisithombile. Iyona impelo eluleka kakhulu ukuthi njoba usuku lesi stage akusafanele ukuthi lo jwayelana nokudlala nabafana sekumele uziphathe ngalolu hlobo. Ikhule yazi nayo ukuthi njoba sengithombile sekufanele ngiziphathe kanjani. Siqhubeke njalo sinesikhathi njalo nje siyabahlola. Njalo nje sinesikhathi ukuthi nje ngathi nje kufana nokuthi siyabelusa. Mase sifuna ukubahlola siyababiza sibahlole. Kwenzeke futhi nenye ingane komunye umuzi mayithomba senza same thing. Umzali mayibe namandla
hayi ukuthi umhlonyane wenzelwa wonke umuntu. Isiko nje lenziwa umzali mayibe namandla okuwenza ukuthi hayi ingane yami ithombile ukuthi ke ngihlabela imbuzi ngibiza amatshitshi ezogida nabo kujabulwa ngoba abanye abazali abanawo amandla okwenza lokho. Hayi ukuthi into eyiforce ukuthi fanele siyenze kodwa nje yenziwe. Leso sikhathi ngaphambi kokuthi bahambe bayodla leyo nyama siyababiza sibahlole ukuthi sifanele sibahlole ngoba asifuni ozoya lapha kanti usemoshakela noma ngabe kade sinihlola ngeviki eledlule thola ukuthi khona umbiko umzali walapho kwenzela umntana wakhe umhlonyane. Umhlonyane ngichaze kahle kahle ngawo kuze kwazakala inyama imbuzi ethengwayo ihlatshelwe ingane noma ngabe ina 12 years or ina 13 15 16 mawukuthi iyathomba qala ukuthomba umzali uyethatha imbuzi ayihlabele wona mhlonyane ke lo. Inyama yomhlonyane ayidliwa intombazana engasesile itshitshi ke kubizwe amatshitshi ke siphinde futhi sikuhlole before uya lapha uyodla umhlonyane siyabiza sibahlole mase sithola ukuthi awusesiyintombi siyaxosha futhi usuyazi awusafana nhlanganele namatshitshi awusesiyintombi noma ngabe kuthiwa besikuhlole ngeviki elidlule wabuya leli viki kwatholakala ukuthi usumoshakele siyakuxosha noma ngabe evikini edlule besikuthola ukuthi uright leli viki mawungasekho right ungasaphelele ukuthi uyintombi uyitshitshi siyakuxosha. Lapho bonakala khona ukuthi bayiphethe kanjani thina so sibafundisile ukuthi fanele bangakwenzi lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. So umhlonyane wenzelwa kuphi? Wenzelwa anywhere noma kune specific place lapha enikwenzela khona? Umhlonyane ayuthi wenzelwa noma yikuphi. Umhlonyane wenzelwa kubo kwantombazana ethombile bese kumenywa izintombi amatshitshi ngoba vele kusokwa amatshitshi kumenywa amatshitshi ezodla inyama le. Mangabe nimenywa amatshitshi siyahamba siwahlole ngaphambi kokuthi adle le nyama le ntombazana le. Mawukuthi kuhlolisa kuthola ukuthi awusesiyintombi siyakuxoshwa ngoba awusenayo imvume ukuthi ohlanganela namatshitshi. So amatshitshi wona ahlolwa every month noma kunenyanga lapho ahlolwa khona? Amatshitshi akukho ukuthi ahlolwa every month ngoba ukuthomba kwentombazana angithi singimndeni yahlukene. Ngenzeka kuthombe intombazana yale ekhaya sasa eyangale kwami sasa yangale bonke labazali bayathanda ukwenza imhlonyana ngithi ngoba kwenzeka ukuthi ngiyenzile mina siyabahlola before adle le nyama. Nangeviki elizayo mangabe lapho ngesikhathi wenza umhlonyana wenzelwa kubo kantombazana ethombile ibisimema amatshitshi thina esigade amatshitshi bese sithi ke ngaphambi kokuthi niyodla inyama leya siyahlangana sithi sizonihlola bese siyabahlola ke osimtholayo ukuthi akasesiyintombi akayidli inyama leya akavumeli ukuthi sisondele vele simhlole simtshela ukuthi hamba wena usikhohlakala usumoshakele. Ukuthomba kwentombazana phela ukuthi intombazana mayizongena esikhathini ikhona kuthomba komuntu wesifazane lokho. Njengamanje abanye sebeqala uthatha umntwana ona 12 years sengena esikhathini mayingena esikhathini ngaso sikhathi mina njengomzali mangithanda ukumenzela lo mhlonyana or nginamandla ngiyamenzela ngithenga imbuzi ngiyihlabe bese ngibiza amatshitshi makuthi vele naye bese ematshitshini ngoba abanye phela bakhona abathomba bengekho ematshitshini. Ngikhuluma laba mina abamatshitshi abazwayo ukuthi bagadiwe vele bayinikela ukuthi sina sifuna njalo ukuthi sihlolwe kwenzela ukuthi namdla emhlangeni nathi sikwazi ukuhamba nalabo abahambayo kwazakala ukuthi sizintombi. So bathi kunomhlanga yini umhlanga wenzakalani emhlangeni? Emhlangeni sihambile siye esigodlweni senkosi sihamba nabamatshitshi sesihambe siye khona le esigodlweni senkosi nalapho masizohamba siya le esigodlweni siyaye
sibahlole kuqala. Sibahlola bonke, sibabize, sibahlole bonke. Ongase siyintombi sihambe nayo uyasala. Ukuze abazali bakhe bambone futhi ukuthi bazobona ukuthi nje angahambi. Ukuthi hayi umntanethu vela akaseyintombi. Siyabashiya labo sihambe nalabo esithe simahlola sabathola basezintombi nto. Sihambe nabo kusenabo emhlangeni. Sifika lapha sibaningi. Uthola ukuthi khona abasuka la eGoli, khona abasuka eKZN, khona abasuka eMpumalanga, khona abasuka kuphi ey'godini endaweni ezahlukene. Masifika laphana ke bese ke ngithi laphana suke sesihlolile mabesuka la. Sayihlola zonke iy'ntombi sihamba nazo, sigibela amabhasi sihambe. Abasalayo noma ade iy'ntombi yena betheni uyintombi kade simhlole singakaye emhlangeni ebeseza khona abanye abezayo beyitshela hayi mhlambe ngeke bangibona. Once sakubona sesihlola lapha siyababiza mase sizohamba sithi siyanihlola ngoba siyahamba sifuna ukuhamba ney'ntombi. Bese masithola ukuthi awusesiyintombi siyakuhlola sikushiye. Laba bazintombi sihamba nabo ngoba masihlola sesihlola umuntu oyintombi sesimfaka ibala elimhlophe esiphongweni elikhombisa ukuthi uyintombi. Loyo esithe siyamhlola waziwa ngabe intombi asimfaki lutho bese vele kuyabonakala utholakala ukuthi akasesiyintombi. Mase siya ke emhlangeni sihamba ney'ntombi sesizihlolile. Asihambi nomuntu ongahloliwe, sihamba ney'ntombi kuphela ey'hloliwe. Laphana nje kuzobe kuyitshitshi nathi thina esihlolayo sihambe ke siye khona lapha emhlangeni. Emhlangeni ke masifika ke bese ziyadibana kamatshitshi wonke. Umhlanga uyenzwa every year noma uyenzwa after a while, like kuthi ngawuyenza this year uyenziwa after 2 years noma niwenza after every 6 months or uyenza? Umhlanga wenziwa every year ngoSeptember. Nje kuyaziwe ukuthi kuyiwe emhlangeni ngoba isimemezelo sakhona suke siphumile kuyiwa emhlangeni ngoSeptember. NgoSeptember nje wonke amantombazana ayazi ukuthi nje before beye emhlangeni bayahlolwa ukuthi bayahamba baye emhlangeni ngoba akufunakala umuntu ongesilitshitshe emhlangeni. Okay. So ingane elitshitshi mayisakhulile lokhu iziphathile mayifika iminyaka ewu-21 lokhu igcinile iphathe kahle. Abazali bamenzelani? Yebo umntana masena 21 eyiphethe kahle elitshitshi wenzelwa umemulo. Umzali wakhe uyamemulisa. Ahlabe iy'nkomo abize abantu namatshitshi kugcwale kuzobungazwa ukuthi uqede i-21 years eyiphethe kahle. Lapho umzali wakhe usuke esekuvulela indlela yokuthi usungathola mhlambe umkhwenyana ukuthi usungaqoma yabo ukuqoma. Hayi lokho kusho ukuthi ukujola usungaqoma. Kwazakala abazali bazi ukuthi umntanethu useqomile uqome kwabani bese kuyalindelwa ke kulindela ukuthi ke sesobona ngabo abakhongo abakhwenyana sebefika kulowo muzi. Hayi ukuthi makuwemulisa umulisela ukuthi usungayiphatha noma kanjani. Kusuke kuyisanje ukuthi abazali bakhe bayakubonga ukuthi usiphathe kahle sebekunika isikhiye njengoba uyubone ngesilungu kuyubone kuthengwe ikhiye benikeza intombazana. Nalapha ke ukuhlaba inkomo lo zabekwemulisa basose bekunika isikhiye sokuthi thina sesilindeleke ukuthi sesingezwa ke sibone ngomkhwenyana esefika umuntu osumqomile sazi umntanethu useqomile. Hayi ukuthi bakunika imvume ukuthi uziphathe noma isikanjani ujole uthande la hayi ngesizulu suya bengakuniki lo base bekunika imvume ukuthi usungathandana nomuntu ozoza la ekhaya simazi ukuthi nayi indoda yakho ozoyigana. Okay, so intombi zisuka ziye emfuleni to fetch imhlanga. Masisuka lapho imhlanga leyana bayisa kuphi?
Izintombi njengoba ziya lapha zolanda imhlanga ziyayithatha zikhuphuka nayo ziya nayo esigodlweni. Sifike ziyichome lapha esigodlweni ziyishiye. Imhlanga leyana gcina sekubiwa ngayo njengoba uyibona esigodlweni nje. Isigodlo sibiwe ngemhlanga. Le mhlanga njengoba ilapha imhlanga elandwa izintombi le emfuleni ize nazo ikhuphuke izilethe la esigodlweni. Emva kwalokho ke mase beshiya imhlanga leyo bese beyagida ke ngoba umcimbi usuya ngasekupheleni. Bagideke becula amaculo abo ke kube mnandi yonke into kube mnandi nje bagida nje ngoba sebehlangene. Culweke gidwe ke ngoba vele mase kulanda umhlanga sekusho khona umcimbi usuya ekupheleni. Bese ke inkosi ke sekuba nesikhathi ke iphumeke ibe nesikhathi saso ukukhuluma ke seyibonga ke bonke ematshitshi akhona ngoba phela amatshitshi manje uqaleni abengekho amatshitshi asuka la kodwa sekhona ayasuka ahambe namanye asuka kwezinye indawo. Qala nje umhlanga bekwazi ukuthi ikakhulukazi amatshitshi asekhona le eKZN kodwa manje sesithola ukuthi amatshitshi asegcwele umhlaba wonke. Nawo futhi lawo matshitshi ayakhona ukuthi ahambe wonke ahamba yeli. Nawo nalawo matshitshi ahlolwa njengoba hlolwa lawa awethu esiwahlolayo ngoba akekho umuntu ofanele aye lapho ongesili itshitshi. Lapha kufunakala nje intombi into itshitshi. Umuntu ongakadibani nomuntu wesilisa. Inkosi kibe sibabonga ibakhuthaze ibanika amazwi okubonga isho ukuthi iyabonga ukuziphatha. Yabo inalokho kujabula naye ibajabulise naye bakhuthaze. Ngoba vele inkosi iyajabula mayibona ngoba amatshitshi ngendlela asuke emaningi ngayo kuyabonakala ukuthi abantu besifazane basakhona basaziphethe kahle. Ihlabe ngoba kusuke kuhlatshiwe iyahlaba inkomo noma 40 or 50 30 kudliwe nje kube mnandi. Bese ke kuyabuywa ke kuqalwa phansi futhi siwafundise futhi siyaqhubeka njalo siyabafundisa ukuthi nje mangabe uyintombi uyitshitshi uziphatha kanje. Qalwe phansi fundiswe futhi kuze kufike kuleso stage leso ngoba phela amatshitshi akhona no 40 akhona amanye no 50 ayaya nawo lapha. Yenze for sure ukuthi kuyazi ukuthi laba nje wabela wena wambona emdala lapha uyitshitshi impela nje engakaze lidibane nomuntu wesilisa. Ngoba inkosi yazi ukuthi akekho umuntu ongaletha la ngasotshitshi walokho kuyinhlamba. Umuntu nje ongasotshitshi akufunakala adibane namantombazana amatshitshi. Hayi ukuthi ngisho adibane ukuthi ngeke usahamba nabo estradini. Niyahamba kodwa nje mase kufunakala amatshitshi wena ongasesiyintombi akusondeli usuyazaza ngithi nabazali bakho sebeyakwazi ukuthi lo vela akasahlanganyeli kanye namatshitshi. Ngoba amatshitshi kuqala la ko 10 years umntana emncane nje akhula azabe no 25 years omnyagcina esemule engakaze adibane nomuntu wesilisa. So lento leyo kufundisa amatshitshi niyayifundela noma siyayifundela ngithi nathi saba yiwo. Bese ke njengokuthi nje kufanele siyabona izingane ziyazalwa ziyakhula. Bese kuyakhethwa kuthiwa funa abomama abazophatha amatshitshi abazosigadela izingane zethu. Ngasho kanjalo abantu abazosigadela izingane zoba nabazali bayathanda izingane zabo ukuthi zikhule kahle njengoba sekunezifo nje igcwele. Bese kukhethwa ke omama abazohlola amatshitshi bayafundiswa ukuziphatha ngoba bayafundiswa bayahlolwa bayafundiswa bayahlolwa. Bese kuba nomhlonyane lo ukuthi umntwana mayithomba nje mhlawumbe una 12 or una 13 lapho kulowo muzi okunomhlonyane khona amatshitshi akuleso sigodi leso lawo thina esiwafundisayo nokuyiphatha yonke into siyababiza sibahlole kuqala ngaphambi kokuthi nje badle leya nyama leyana yalapha kuleli tshitshe elithombile. Siyababiza sibahlole masithola ukuthi awusesili itshitshi siyacela kahle nje uhambe uyashawa or wenzwani le ngaphandle basobe bekhona abantu abadala abanye bamile ngaphandle abanye bayabona mawuqhamuka ngithi wena yini bakufaka induku
abanye-ke abashawa abanye bayashawa kodwa nje sowaziwa ukuthi awusafuneki ukuthi uhlanganyele namatshitshi. Okay, ma uzale kulethe ingane ulo Yebo. wenza njani? Angithi abantwana nje baye bazi ukuthi hawu lapha kunomama ofundisa ngobutshitshi. Awusho ingane yakho uyasho ukuthi hambe laphana. Ngilo mama uzofika ebhala igama lengane yami ukuthi vele isi-under amatshitshi. Ingane yami nje makuthiwa amatshitshi ayafuneka mina vele njengomzali sengiyayitshela kufanele uhambe laphana. Umama lo mina ayikho into engizombuzana ukuthi umenzani ini. Umama lo mangabe ukuthi amatshitshi ayohlolwa uyamemezela athi sicela uyatshela abantwana ukuthi ngelanga ethile khulunywe sikhuluma ukuthi sizobahlola abantwana. Sibahlole. Hayi ukuthi sibahlola khona la beya khona siyabahlola nje sibabone ukuthi basayamatshitshi na ngoba mangasisile itshitshi siyakhipha sitshetha awusafanele uhlanganele nabanye abantwana ngoba usumoshakele. So njengomama enihlola amatshitshi, Yebo. nizwa kanjani malithola ingane ukuthi lokho esayiphathe kahle? How do you feel when you feel like when you see ukuthi umntwana wentombazana lokho esayitshitshi, she's still a virgin? How does it make you feel? Kuyasijabulisa phela lokho kufanana ngakufanisa nani nokuthi umntwana uyafunda esikoleni. Umntwana uyamfundisa mina nguthisha. Umntwana lokho ephuma phambili ephuma ngabo distinction mhlambe i-subject yami ngiyabona hayi umntwana lo uyafunda. Nami mangifundisa ingane ukuthi usiphathe kanjani njalo mayibuya ilokhu yaba itshitshi ngiyajabula ukuthi labantwana vele bayahlonipha njengoba sibafundisa abathi besuka la beyobokwenza izinto zokukhohlakala. Abanye bayasuka siqeda ukubafundisa bahambe bayokwenza. Qhubeke babe lokhu behlangene nabo. Bese siyahlangana thina sibahlola sithi ake sibize izintombi zethu sihambe soyihlola. Hayi sibahlola every week no. Sinesikhathi nje sokuthi ake sibabize ke omantombazane ethu sike siwahlola. Mase nihlola vele siyanhlola makuthi khona into osuyenzile kuyabonakala njengokuthi nesihlola siyazi ukuthi hayi lo hayi sekuyabonakala ukuthi hayi khona into wrong aseyenzile. Okay, so njengabo mama enibahlolayo ikhona into elibayenzela yona like let's say ingane lezana ukuthi umuntu okhona mawumhlolile lesiye 5 years later lokho esaseyintombi ingane ezinjalo eziziphatha zize zifike se-21 years njengabo mama enibahlolayo nibabonga kanjani noma nilo ikwenza umcimbi njengamatshitshi nabo mama abahlolayo like lijabulise? Ke kube nesikhathi nje sihlangane hanje kube nendawo la sihlangana khona sonke mhlambe simemane amatshitshi aseHebrew amatshitshi aseBedrams amatshitshi eUveli or amatshitshi akuphi eBerea simemane sihlangane sonke kube khona nje imicimbi esiwenzayo wamatshitshi nami lapho masimenyane kanjalo siyabahlola ngoba kufanele ohlanganela namatshitshi ungasesile itshitshi. That's why abanye impela bekwazi ukuziphatha ngoba mabezohlolwa phela asimemezeli kusenesikhathi simase seduze sisho sizobahlola khona bezohlala bethukile beyiphethe kahle umntazi kahle nje ukuthi hayi mina ukuganga nje angifuni ngifuna ukuthi ngize ngibe na 21 makuthi uzimisela ukuthi azabe na 21 ngoba sena 21 ileso sikhathi phela la umzali esenza khona mhlambi iphathi ukuthi ngihlabe ngimbonga umntanami ngimnika isikhizo ukuthi umntanami usungijabulisile wazwa kuleli izinga sengiyakuvulela manje ukuthi nasi isikhizo sokuthi usungathandana nalapho mawuqoma sifuna ukuthi uqome into eyaziwayo sithina njengabazali sazi ukuthi wena usuqomile uqome kuphi senhlapho usungagana ngamanye amazwi usungaqhubeka ukugana hayi ukuthi sithi sesikukhulisa nge21st ukuthi wena usungajola uthande la uthande la sikhulisela ukuthi uqhubeke ugane mawukuthi ufuna ukugana from leyo memulo loyo maswemulile mawusafuna ukuba yitshitshi uyaqhubeka mawuthi awafuna ukuthandana
uyaqhubeka siyakuhlola futhi ngoba phela uma umemula hayi ukuthi kuke kuthiwa hamba uyolala nabantu besilisa siyemula siyakubonga siyakujabulisa ngokuyiphatha kwakho uma usafuna ukuqhubeka from leyo 21st yakho uyaqhubeka noma ungazibe na date mhlawumbe usuna 30 ke bese uyaqoma ke sibona ukuthi intombi ethe iqomile kodwa nje uyolokhu wahlolwa nje makuthi usaqhubekile kanti uma uthe 21st wasuthi hayi mina sengiyaqoma sebevela laba vela sekuyaziwa phela ukuthi hayi useqomile ubani angithi kodwa hayi ukuthi ngoba usune 21st sesize kuvala ukuthi awusesilijija uyaqhubeka noma ungaqhubeka uzibe nami kwenzeka ukuthi ube yitshitshi uzibe na 40 ungafuni ukugana ngoba bakhona vele abangafuni ukugana lokuba amatshitshi nje behleli bengafuni ukuthandana hayi ukuthi ukwemuliswa kwakho sekukuvalela ukuthi awusesilijija wena ozivalelayo ngokuthi ugangeke bese ke yabo once walala nomuntu wesilisa noma ngathi uyayo uthi abangibonanga bazifisa ikutshela ukuthi hayi vele wena usesilijiji ungasiqhelela nje ubuyele eceleni. Alright mama, lana bengibuza ukuthi ingane lezi ezingasimajiji mazilala lengane elijiji bese yokukhamanzi besenzani ndawonye itshijali affected ngoba lo munye usekwazi ukuba nendoda lo munye akakaze ahlangane nendoda akasuki advise ke ngendlela engalunganga ba affected nathi thina sabazali nathi thina esibahlolayo asibi nayo inkinga enkulu kangakho noma kukhona lokuthi oh Nkosi yami ngabe nje wabehamba nje ngabe baxoxa ngani ngoba phela manje basobehamba nabantu vele abangasesiza intombi bangasiwa amatshitshi kodwa thina esihlolayo esihlola amatshitshi sibanelanga nesikhathi sethu ithi ake sibabize sibahlole bese siyabahlola ke laba bangasiza intombi vele so bengekho nanokubabikho abasondeni ngoba bayathi abasasondeni and then mase bahlolile siyabathola ukuthi hawu baseseyiwa amatshitshi ngoba omunye angahamba nomuntu ongasotshitshi uthola ukuthi uyaqhubeka abe yitshitshi yena lokho abayitshitshi abanye siyazi bethi makukhulunywa uyabezwa laba bangasomatshitshi mhlambe bakhulume nabo izinto nje ezibahehaye engathi bangawa ngoba amatshitshi nithuqhuzuka mawusuwile wangaba silitshitshi waqhuzuka mhlawumbe walala nomfana wakhulelwa waba nomntwana kodwa nje othandayo ngempela ukuthi uzimisele ukuba yitshitshi akalaleli noma ungaze umtshele ukhulume kamnandi ngokuthi abafa mayimisele nje akabi naso isikhathi sakho noma ngaze nidlale nonke nibe yini that's why masothi sibahlola sithola ukuthi basamatshitshi bakhona abanalowo moya omubo ukuthi hey nina nibhizi hey wathi bethi bayabahlabekisa bheka thina sithengelwa lokho intombazana eyimisele ngobutshitshi ayishintshi uthi nje mina ngifuna ukuthi nje ngize ngibe na 25 years at least ngijabulisa abazali bami ngibi lokhu ngaba yilento engima bengihlola umama laba simthole njalo lokho eintombi nje yitshitshi. So mama yowapha amagama elingathanda uwashiyela intanga esakhulayo abantwana basakhulayo which advice can you leave for ingane ezisakhulayo and for the viewers? Mina nje into engayishiya kubalaleli nakubantwana abasakhula kusukela nje emntwaneni wakho enabo 10 years nangajabula mangamthatha umhambise umhlanganise namatshitshi ukuze uhlale wazi umntwana wakho ukuthi uphephile ngoba kunezifo eziningi izifo eziningi uthola ukuthi umntwana unabo 12 years kodwa usegula affected lezi zifo lezi ezigcwele kanti kuba umthathile nje wathi mntanami ngicela nje uhambe uyojoina nazi izintanga zakho lapha izintombi nijwayelane nabo lapha lo mama kunabo mama abanihlolayo mhlawumbe uqala umbekele nje uthi ngizothanda mntanami ukuthi uyojoina izintombi ngoba lezi zifo ezikhona ziyaniqeda omunye umntwana nje angathuka ethi mhlawumbe umama uyangisiza angahamba uyojoina izintombi ahambe naye ahlale lapha
ajoyine ahlale ehlolwa, noma khona abanye abazali abanye bangathandi ukuthi ingane zabo ihlolwe-ke ihlale ihlolwa-ke. Kusho ukuthi sekukuwe mzali ukuthi usungahlala kumntanakho uhlale umkhuthaza ukuthi ahlale yitshitshi. Nawe umzali ungamenza umntanakho ukuthi abe yitshitshi aze afike kuwe lo 21 years. Umzali kodwa nje kumnandi mayihlanganyele nabanye abantwana laphana. Kukhona umama obagadile obahlolayo ngoba phela akabahloli njalo, abafundisayo, bafundise ngobuntombi ukuyiphatha ukuthi uziphatha kanjani. Kodwa into ozokwazi ukuthi ngelinye ilanga uzokutshela umntanakho ukuthi ma kusasa kuthiwe siyohlolwa, angeke ukuphathe kabi ngoba abahlolwa njalo ukuthi njalo hayi bahlolwa njengokuthi mhlambe-ke nje wangishila umhlonyane uzothomba untombazane abesemema wona amatshitshi lawa sesigodini sakhe. Kufanele wazi umntanakho mayeya laphana vele uzohlolwa ngaphambi kokuthi aye lapho odla leya nyama. Hayi ukuthi njalo nje lokubizwa abantwana bayahlolwa, akwenziwa kanje. Abanye abazali uzwabelo bethi nangina nje umntwana ozolokhu enza lokhu nalokhu, akwenziwa njalo. Lapha bayafundiswa ukuthi niyiphathe kanje. Thina ehlola sinelanga lethu ukuthi hayi ake sithi sikubahlola sibabone ukuthi basese right na. Kodwa nje especially makhona othombile is a must ukuthi siba-check before bayodla leya nyama lwamntwana. Bathi begida nje laphana wena ongesintombi nje vele usuke ungasekho nje, usuke ungasekho lapha ngoba akufuneki ukuthi udle leya nyama. Leya nyama idliwa izintombi, inyama yomhlonyane. Okay mama, siyabonga for imfundiso yenu. Thank you so much. Okay, so guys, mina I've learned a lot today. It's very, very important for a girl ukuthi azigcine aziphathele kahle. Noma nawe usiyoshada, umuntu ozokushada naye uzofila proud ukuthi umuntu wami unjani uzigcine kahle. As a lady, I would just like to say, guys, hey, self-respect ibalulekile kakhulu. Uyigcina nje, uyiphatha. You're not only doing it for yourself nje, and also to make your parents proud. Nengane ezincane ezikhulayo zibe zibhekile the way oyiphatha ngakhona. So we'll see you again back next week. Like, share, comment, subscribe. Tell other people to also come and watch us. There is more coming. Thank you so much.